الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga n'ensonga ekulembera twaida kwebaza na kutendereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba asiime owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama yetumanga n'omulungamya n'omusomesa n'atulaga ekyokukola kubanga mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ye yatuma yetuli. Ate nsaba okakasenga n'omusomesa w'omulembe guno. Obusiraamu twabusiima nga muteekwa okubitira okusiima Katonda waife nga obwo twasiima Allah subhanahu wa ta'ala endera yagire nga atuleramu atuleze bulungi. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala byona byona kyobona mu busobozi ng'omanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala naabukugaire. Tusaba atwongere obugangazi, atwongere emirimu emirungi, atuwa obulamu obulungi kuba omulamu naali gano bana kuba obulamu baire bulungi lungi kumwabaawo. Olwisi abandi benze babeegayo olw'okuba tebafuna ekirabo kya bulamu obulungi ndowooza kyova bazirawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okugoberera okulungi eri mukama waife sallallahu alayhi wa sallama okutuukiriza byona byona. Ndikwogera nsonga ntontono okujja mu daakikadde bampaire. Ndisookera ku kintu nambandala mu ndikiriza yaife kukumana Katonda tumwidi kuba titwakatandika twidi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Aye tuli mu kiseera kya kukola, aye abantu emirimu gyabwe giri kufa ino olw'ensonga eya adamil ikhlas. Abantu tibasengedye niya daabwe mu ssaawa ey'okukola. Kyova ntandika ebigambo byange nga nkoba nti bana owekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yatukoba yawulira sallallahu alayhi wa sallama nga abakoba innamal a'malu binniyat, emirimu gyaife okufunamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala tufunamu kusinzira kuniya mwene ekola mulimu yoleese esaawa y'okukola. Wa innama likulli mri'in ma nawa, era buli muntu kyamalirira okifuna aida akifunanga okusinzira ku kumalirira kwe kwakoze eki kwaleese. Bana ensonga eyo nzibu ino, ensonga yeni y'okutereeza niya kubanga niya dibaawo. Aye tuli gano tuli kusoma, aye talowooza oti twena twidde kusoma. Tubagano mu kusaala, aye talowooza oti abantu bona baba baidde kusaala eswala ey'okufunamu ki empeera. Abantu abandi baba baidde kusaala swala da kisuubuzi, abandi baidde tikikwewuunyisa gasobola okubaawo ow'olugoye lw'oluyaka ng'aleese lugoye luyaka ng'azaana lulagira balina okutoola kuano nga tukungaine mu bungi, yaleeta olugoye luyaka lubonebwe. Kikumala bumale okubanga owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam mu musomo gwe tuliisoma gwali muzibu ino okusenguka kwe yali alikubiraku ekifaananye nga eriyo sahabe yasenguka yafaanana n'abasenguike okusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala ngaye yasenguka lwa nsonga yindi. Mutume ensonga yaniya bwatukola nti wa innama likulli mri'in ma nawa, buli muntu mukyamalirire kyafunamu okusinzira ku niya ye yatukubira omufaano. Mperana abantu basenguka okuva e Makka baire e Madiina, aye yasenguka olw'okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we
eriyo eyasenguka ebibye yakati faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli ole bw'aba yasenguka okuva e Makka okulaga e Madina ng'anoonya kusiimya Katonda n'omubaka fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli okusenguka okwo kwagandikibwa ku Allah n'omubaka yakwegandikako okusasulira empeera yaako n'omubaka we kuba n'ensonga eyamusenguka. Waman kanat hijratuhu liduniya ole abanga yasenguka lwakwenda kufuna duniya enungi eri e Madina yusibuha Allah amusobozesa ogifuna yusibuha eri abavunula ati yamukosa eduniya ebe ejja kumukosa be kitegeeza kufuna Allah akugondeza eduniya wagifuna awi mraatin oba osenguke lwakwenda mukyala yankihuha Allah subhanahu wa ta'ala akugondekeza ensonga z'omukyala wakola ki wamufuna aye empeera y'okusenguka eriga fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi bakwandika kuyitibwe muhajiru ummu qais alhamdulillah ekikyo ekyagenderera kyewagenderera mu kusenguka ku wakifuna n'abasenguka okusiimya Allah subhanahu wa ta'ala ni Katonda bajja okola ki okusiimisa. Bano obugeereza tubwolekezaani Allah subhanahu wa ta'ala twaida akola Katonda byayenda titwaida akola bye twenda mperano buli mulimo gwokola geetaagawo al ikhlas okutereeza eniya abantu basaala ebizirayo yasaala ng'ali busiya ali kubanda owundi alikola oda dakida bintu aye ali gano muswala omubiri guli gano aye ng'alirowooza bw'ajja atandika nsonga ze abikolera mu swala yamaliriza ng'eswala tafunyemu ate nga mukama waffe sallallahu alayhi wasallam yabakoba bulungi laisa lilabdi min salatihi omwidu wa Katonda musala yasaire tafunamu illa ma aqila minha okutula kwano wotegeereire oti gano ndi muswala gano ndi mu maiso ga Katonda wokola ki wofuna mpeana eniyo erina ebikuukuutu bye twenda osengedde otolemu abantu bakola emirimu riyaa lwakwenda bakole ki baba bonenga bakoze ekyo kizibu omulimo gwo gubanga gujiire bwereere ojatuuka olunaku lule bakobe nti munange wasaala aye wayenda bakubona ate bakola ki bakubona ewa Katonda empeera okola ki ozira kubanga niya tiyali yakufuna ki mpeera mulimu ekikuukuutu ekyokwenda bakuyayeeku omuntu ayinza osaala nga ayinda bamuyayeeku ate alhamdulillah gundi asaala wallahi sala dona atambula naddo azira buzibu oyo oyinza okuba ti hubbul mahmada ayenda kumutendereza gundi akola ati ng'ebi byakola lwakwenda kutenderezebwa ayitaleetanga kuniya yakusasula nani ni Allah subhanahu wa ta'ala eniya okugisengedda abantu abandi bakola sum'atan ayenda bamuli ati gundi yakoze kino kyova obona n'esaawa eyindi tukola kye tukoze aye wajja okulingamu okwetegereza nga abantu tibawulire nga wakoze ki wakoze bye wakoze otwala omutawaana mwene walangirira munanize yakoze ensonga gundi tindi mwategeere ng'ensonga gundi nagikoze weeranga kine yabaire niyayo kakasa wa innama likulli mri'in ma nawa ensonga ekutumye okola kyokola yofunamu Allah tayinza akuwa oyenze bantu bakubone kakati akuwa empeera ye be kyova nkwa nti bana aniya tustadrak eniya bajiganiriza ebaire kuleka ng'olikola omulimu guzira muniya ojiganiriza wagireta wajinjiza mu mulimu gwo woidukirira oti ndikwonoona ebiseera byange ndikwonoona amaani gange watereza niya kyova mbakoba nti bana mutereze niya neidde otumazaaku nga titufunye niya ate neidde otuwa tereze niyayo okola omulimu nga Katonda bwayenda osobola okufunamu ki empeera. Allahu gaaya tunoonya kusiimyani Allah subhanahu wa ta'ala enkola eteekwa okufaanana etyo eteekwa okutambula etyo ey'emirimu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri
Allah tumusiimisa muki? Mu mirimo gye yatukobera mu kitabo ekitukuvu Kulaani. Bana mugikole gye munaasomanga ku Kulaani. Ate ekirungi kye tuli nakyo, Kulaani osoma bw'oyibira bw'okola. Bw'osoma ekirungi bw'okitamu nkola, bw'osoma ekibi bw'okyegala, ky'osoma ekirungi bw'otamu nkola, paka bwe munaayagana ani Katonda wa Kulaani yakukola. Kakati ezira kuvunaana atyoyibira ebiki? Ebigezo. Wabula twena tuli kuyibira mu kitabo ky'obulungamu Kulaani. Emirimu egiri omwo emirungi tugikole gireete isanu lya Katonda ye tuli. Allah yatusanukira, Allah yatusiima. Ate ebyo bye yatukoba ati bimusungugaza bikola busungu bwe. Buli kyowulira nga bakyeta haramu, omwana noti ekyo n'ekimu kubikola obusungu bwani? Bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yemba nkikoze osobola okukyegala nga bw'okola ki? Nga bw'osobola. Waire ninze obayibiraku nti obutonde bwaife tugwanga saidi eno y'ebino ebyatuziyizibwa. Ayegezaako okwerwanisa. Wabona gundi eyava ku byariba otakooti alhamdulillah abasaadha abo bali bulungi bazaalibwa ng'ebyariba ebyo tibabyenda kyoba bali kumalaku. Beerwanisa bwerwanise baatuka okukyaya emyoyo gyabwe Katonda kyatenda. Olwaleero mwababona mu kifaananyi kyemukola ki? Kyemuli babonamu. Aye tibyali byangu, lwali lutalo olujiiririra nga omuntu alwana n'omwoyo gwe okuguziza Allah subhanahu wa ta'ala kyatenda ki? Nga tayenda kuniiza Katonda we eyamutonda n'amuwa ekirabo ky'obulamu bwali kuwangaaliramu. Kaakati tuteekwa okwerwanisa okuleka ebyo byonna nga n'ekitabo ekyenkola ekitulagirira kye tuba tukole kiriwo, kiri mu maaso gaife, ne Kulaani ey'ekitiibwa. Nga nkalikwira kumusomesa nenda mbategeeze nti bana Kulaani byetukobye bimala, tikyetaaga kwongeraku byaidula ebyasigalayo mu byesonige. Kubanga aya yemusoma mu Kulaani mu surati Ali Imran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Olwaleero enkola ye Allah subhanahu wa ta'ala ye yabalagaanisa mutambuliremu yagiduza, tekaaliwo kafo kakusonseka mu kindi. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nekyengera ekyobalungamya mu ntambula yammwe y'eduniya nekyo kyaidula bulungi ino Allah yakiduza. Wa raditu lakumul islaama diina, era ebyo mutume bye yasomesa n'obusiraamu bwene Katonda bwe yakola ki? Bwe yabasiimira okukola byabayikiriza, okwegala byabeegaziisa mu Kulaani Allah subhanahu wa ta'ala. Oba okwegala ebyo owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama byabeegaziisa, kubanga twaida kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanu min Allahi akbar, okusiimya Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa n'ekisinga byona. Aya gisome mu surati Tawba geevwa Allah ng'alagaanisa abayikiza ne bakola emirimu emirungi ajja kubanjiza mu malimiro ag'ebbeeyi nga mulimu n'amayumba ag'ebbeeyi. N'endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala yalagaanisa okuwa ababayikiriza ne bakola emirimu emirungi. Wa ridwanu min Allahi akbar, aye okusiimya Allah subhanahu wa ta'ala ate n'ekisinga byona kubanga n'ekikutuusa okufuna kuki? Okufuna ejjana ey'ekitiibwa. Ensonga namba 3. Guno omusomo nze nemererwa erina lyengweta kubanga nenze ngwete empagi edendikiriza yaife, ate nga bagwetako obulombolombo obwa Katonda okwikiriza emirimu gyaife gye tukoze gye tuba tukoze. Muteekwa okuba nga omulimu ogwo mulungi, aye bulungi tubwagaana mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala oba musomesa y'omubaka sallallahu alayhi wa sallama. Ensonga ey'okubiri al-mutabaa, okugoberera owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama bwe yatusomesa nga bwe tutambula. Kubanga n'omusomesa tiniwalugumba omusomesa oba tinaani ankulemberese kasaidi, omusomesa ni rasulillah. Ife kyetukola tubatuusa ku byamusomesa sallallahu alayhi wa sallama. Omusomesa kye yasomesa kimala,
tikyetaaga kwongera ku bingi kuba abongera kumulireeta endawukana mu umma. Ebyo byemwongera ku tituli kwikirizagana kukunongeza. Aye usul emisingi tuli kugiikirizaganyaku kubanga omubaka sallallahu alayhi wasallama n'omubaka wa Katonda ate n'omusomesa ate yatukoberanga obubaka ate yatusomesa n'enkola bana. Kano kankakusibirire ogwo omulimu omutume gwataakukoba ogyagukola otya? Kubanga ife okola tuli bagoberezi tugoberera Rasulillah sallallahu alayhi wasallama enkola yakola mutwena yetuba tukole ki tukole. Iwe tobona eswala bwe yalaalikibwako esala yaide yatusaaliramu nga basahaba baliibona ebikolwa baabona n'ebigambo yamala yakati sallu kama raaitumuni usalli, musaalenga nga bwe mumbweine nga nkola ki nga nsaala. Hijja bwe yakola hijja yatukulembereramu yatusomesa hijja bwetambula yamala yakati khudhu anni manasikakum, emikolo gya hijja mujege kwani kunze. Na byona owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama byeyatukoberanga Katonda abisabye yatukobera n'enkola yabyo. Aye iwe oli kwongera mu mutume kyataakoba ozira nkola yakyo, awo wegenderezeewo. Ate nga nakukobyeira nti mutume bye yasomesa bimala, titwetaaga kukola kikwongeraku. Eriyo n'eswala de tutasaalangaku, eriyo n'emirimu gye tutaliikola, n'okulambula ab'oluganda lwaife okweweta okuyunga oluganda kwona kukoze eki kutulemye. Aye omuntu yaboneka yalanga ati nze nenda ino Allah subhanahu wa ta'ala, nze nenda ino Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Aye nga Rasulillah bye yamukoba bimulemye okutamuki munkola, ekiraga ng'oyenda Rasulillah niki. Oba toyidi Qur'ani bwekuba Ali Imran kul in kuntum tuhibbuna Allah, bakobere nti mba mwenda Katonda, fattabi'uni, mugobererani nze, yuhibbukumullah, Allah ida kubenda, wa yaghfir lakum dhunubakum, abasonige n'ebijanga bibitira gye mwete emisango ebyonoono, Allah ida bibasoniga olw'okunonereza Rasulillah mu nkola yaki kyona timukidi mu nkola y'emirimo. Tunonereza Rasulillah, tituvumbula nkola yaifwe kubanga n'omusomesa yavuwa wa Katonda naidi Katonda byayenda bwe biba bikole ki bikolebwe. Wallahu ghafurur rahim, lwaki anatusonera kubanga musoni muki musasi subhanahu wa ta'ala. Bano okusoniyibwa kiri mu kugoberera Rasulillah sallallahu alayhi wasallama byatusabye tukola olw'okusiimisa Katonda waifwe. Era zena byendibasaba mubikole, byendibasaba mukole ki mutambuliremu musobole okumaliriza obulungi nga bwe ndi kumaliriza.